ljudi, ja sam Alen, danas ćemo snimati neki kratak video da vam samo nešto pokažem. I evo, pogledajte sada. Znači, moje nove patike. Znači, kao što vidite, Adidas. Sad ne znam da... Eto to. Te patike su broj 41. Tu je 41. Evo koliko sam platio. 379 kuna. Znači, evo ih. Neki prijatelji u školi su mi rekli da to snimam. Evo, snimit ću. Evo, to je desna, lijeva. Evo, ja sam sad na svom krevetu. What the fuck? Znači, evo. Znači, Messi, kao što ste vidjeli. Evo tu nešto piše unutra. Sad ne znam da li to vidite. Ne znam da li primijetite, ali ovdje su kao neki kružići. Skopatimo. Evo vidite. Ovdje je dole narančasto. Roza, što je meni ovako liči. Ovdje na mobitelu rozu, ovako kao narančasto. Evo, znači patike su Adidas. I neki moj prijatelj još ima iste takve patike. Ali ide u prvi razred. What the fuck, znamo što nisam to. Fuck. Evo, to bi bilo to za danas. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.